Sumak punjata tukuylla charipaychi. Kaypimi tukuylla ñukanchik llankaykunata rikuchingapa munanchik. Tukuylla ñukanchitaq katikunaman. Facebook, YouTube. Chaypimi rikuy paktangichi ñukanchi tukuy ima llankasqakunata. Yupaychani tukuylla masikunata. Muy buen día para todos. En este producto queremos mostrar todo el trabajo que hemos realizado, los cuales se encuentran en Facebook y YouTube para todos aquellos que nos siguen. Este es nuestro proyecto apoyado por la Secretaría de Cultura Municipal a través de proyectos independientes llamado Ñukanchik Kawsayta Rikuchina Kanchik, contando nuestras historias ancestrales quichua. En este primer encuentro tuvimos la socialización con los adultos mayores, recordamos nuestras historias y compartimos nuestra comida ancestral, la colada mora y el pan, propia de la fecha del Día de los Difuntos, donde hacemos memoria de aquellos ancestros que ya partieron de este mundo. A continuación, la presentación de nuestros taitas y mamas del pueblo quichua. Sumak chishi tacharishunchi tukuylla ñukanchipa ayllu kawsay llaqta taytakuna mamakuna. Mi nombre es David Terán, soy gobernador de la comunidad quichua en la ciudad de Cúcuta. Yo me llamo José Antonio Ascanta Amaguaña. Tukuy kaypi kakuna, ñukashuti mikapan Segundo Peralta Burga. Con Cabildo indígena. Ñuka mi shuti María Rosa Pecuase. Ñuka shuti María Matilde Conejo Cáceres. Ñuka yarene María Dolores Pecuase Quechuango. Ñuka mikani 79 años tacharini. Ñuka shuti mikan Rosa María Anguaya Cachimuel. María Mercedes Morales. Pero para nosotros, dentro de nuestra lengua, es Tulpapi Tandanajushpa Mikui, Tulpapi Tandanajushpa Yanui, Tulpapi Tandanajushpa Wawakunawan Yachakuy, Yachachi, Yachachikunata Chimbachi Wawakunaman y Kati Wawa Samukunamambas. Eso se determina dentro de nuestra lengua española. La olla tiene un valor simbólico porque todas las veces que nuestros taitas se sientan alrededor de la olla, toman una determinación, una finalidad de tratar temas muy profundos. Bueno, Dios ulpagui kunanchishi kapanchi agradecer panemi ñukanchi comunidad formascata, tanto Davita, tanto Rune, tanto César, tanto compadre Peralta. Paikunawa tandanajushpa kuna. Primera vez me caí ricupani caí sancuchuta sinanajunchi caipi. Alegre me yale najupanchi y golpe ñukanchi tercera edad. Y Dios ulpague, golpe tallata caí me acompañamos camanda. Ñuka paisano Antonio Ascanta, ñukanchi llaqtapura. Buenas tardes, tukuy taita mamakuna. Primero que nada, taita yusta paginini kunan kay uraspi. Kasna ñukanchi sumaqlla tandanajushpa, llaqtapura, quichua runakuna kasna tandanajushpa ñukanchipa costumbre, almuerzo guta ruranata yarishkata kaypi yanunajunchi. Chinakashkamanta paginini y tukuy imaguta rurashkakunapas ñukanchipa costumbre yachashkata kana sakishpami kunanpas yanunajupanchi. Buenas tardes, golpe kaypi tatanash pasamos kamanda kaypi golpe kayta antes desde hace rato kayta kashinanata nashinashka kan ñukanchik karin Enrique Valencia mi kayta kashinashpa kallarishka karka pero na katirkanchichu chayta konan de nuevo kayta de nuevo kutin kallarinajushpa alitami kutin chayta yarichishpa shinanajun kutin recuperanajun. 43 años takaypi kawsapani. Wawakunawan kaypi golpe familiarizashpa mi kawsapani. Kunan kutin hipa paisanukuna shamushpa
kaypi reunión da rugby kayamupi felicitas para mi kaypi kahupani yusulpagi nipani gulpiman. Buenas tardes, ñukanchi kaypi, más que familia purawkuna gulpi kaypi kapanchi, agradece panchimi. Nunca na reunirishpa yangata karu kawsaparkanchi kunanga, gracias a Dios ñukanchi. Ña kay reunión raspa tandanakushpa kawsapanchi gulpillata. Ña runa gente puraku ña shina kawsashpa, más que munaylla yarinkun maypi tuparishpapish consolo kanchi, maypi tuparishpapish ña kushijushpa paisano purakuna tuparinchiyashpa kushijushpa kapanchi. Ay, buenas tardes, kaypi hasta que 47 años kawsani, ñuka ñañawan, ñuka sobrinokunawan, china que paradapi hatushpa kawsani, San Antonioman rini, shina wañukuq purini, familiakunawan, gulpi familiakunawan, shina maypish purishpa chay Tukuy ayllukuna, familiakuna, primokuna, turikuna, gulpi tandanakushpa kapanchik kaypi. Añosta kawsanchik ña ñukanchik familia pura kaypi indígenakuna tukushpa kawsanakupanchik. Ya más de 3 años, 5 años, shina. Kaypi mikunawtapish mas kashpa, shina tayta Diosita ayudawpi chaykunata hapishpa, imakutapish mikunchik, tandachishpa, imatapish na charinchichu, shina trabajashpa, shina chaytami shinashpa kawsapani, serachishpa, bordachishpa, trabajashpa maskani, maquinuyanta maskani. Buenas tardes, tukuylla kaypi tandanakushkawkuntapish saldapani yusulupagi ñukanchik kawsay vidagupika alpagupi trabajashpa kashna masurkawkunata hapishpa yanushpa mikushpa kawsashkanchik. Ñuka kusawan casarashpami kay Cúcuta llaqtamanqa shamushka kani. Bueno, buenas tardes, familia ukuna, kaypi wakin ayllukuna, tukuy ñukanchik llaqta purawkuna. Kay forma tandanajuita rurashka, su comunitariota rurashpa llaqta pura gentikukunawan, tandanajushpa su asha yuyaykuta kushpa kankapa. Ñukanchika pobre gente kashkanchik, askanta gentekunaka pobremi kashkanchik. Chayka ñukaka kasha chukllukunata munaymantami mejor vidata charishayashpa ñuka warmikuwan casarashpa a los 14 años 8 meses tami casararkani paywan. Chashashpami kay Colombiaman ñuka tayta riqsichishkamantaka kayman shamushkani. Sí, soy ahí. Soy ahí. Diario. Ali gusta wata chingi ma usata munas pajata miniatiares kangi uyas pacharingi nakuna gari wao kuna tacharingi mikuna gari cuidas pacharina kangi deno ka astina me urmanga na uyas pakalpi ama ya pautiai cuidaré kita cuidai warmita charingi pasu warmi na cuidawan sitas pasakiwan chay kolera manda mi kasna kani pero kan jeta mari culpa ta charing ufia manda warmi kari kuyas pakapita kanga ufias papuring teka nabalin chay ta sakina mari kangi ufia ta sakina mi kangi na oya pika timuka astingaba mi kanchi chay pakipa kanda ka
Nauyapika kungurichishpa mikandaka bendiciasu nauyapika. Shinaka paitapas rimapayari. Sinagata Atstaita kaypi tiajupan. Rimachipay. parlachipay. Imarsas que pasna purinang sinawa kuna kama gasauta apispa. Pero no tanto. Gasna pachaga imarsa ta causa ringial. Nunca warmi manakazun. Na. Iskandi madal tam sikuna kang choro kuna maita kasan sta misupa ga pantata ni maita ga pakai kanit sinami espacio de liska sinaka iskandi manda puyaris pa kausana tam charingich. Maita kasna niska ka purina ngichia. Maita kasna ofiesa ka purina ngial. O kuna ka maiki, o kuna manya chura kangicho. Mercado manya ya no chura kangicho. Porque es suficiente usted chaga kasna purina. Pai makuleración. Chay manda ofiesa. Ima ta yukchingi chas ofiesa pa. Ima ta rural kangi. Nacho hasta un gastangi. Warme o kuna marranna pa cuenta que nacho. Chay trau kaska gastaringi. Nakado que tungi. Ora, Ricardo, David. Puyangi, nyama kiza ni satu kunambika. Chay pa regiment happy na gautu, hapisha, oi magautu, kana nisha. Tunanga aste chita me aste chisha. Chay taita yachak tamaska urishwa me aste chisha. Lado vicen ya me causan chay pa. Sombro tapas na cuidan, kas na charing. Liki ta charing. Ama Hasta un ofial. na. Ya chasna ya saki. Hijado, ama chasna. Ya ima porque ya kaita chasna saki na gang. Ya. Yarich kuna parlas. Ya. Tiar yo. Ya. Chis. Ya hongich. Sina jata ikara ama sakichu. Imago taniki pas trancarispa iskandi manda trancarispa. Puyarispa causas pata. Macamini pas prosperarispa katinga. Risque canchi ama chasna turina pichu. Pagi a chico, pagi. Ya no pangicho. Ya. Kunang manda vichay manga uya hungicho. Nukabas uya hunin. Ama kapal huichun. Ya upaya Pagi a chico. Ya, puño ring. Puño ring, puño. Ya, cuéntame, cuéntame. Muy bien. Muchísimas gracias, Taitakuna, Oki Antonito Pagui, Panego Tocoya, doña Mercedes, doña Dolores, Diana, doña Matilde, Ñuca Warmigo, doña Rosa, don Manuel, don Segundo, doña Rosa y doña Matilde. Estoy muy agradecido, muchísimas gracias. Yo Paichani Kikingona Taninanda, Kikingona Pashkai tiempo Gutakara Muskangichi. Pacta kai trabajo ta rico chingapa, ñukanchi pa historia, ñukanchi pa relato, ñukanchi pa causas pa hatari muskakuna y konangari ña kikinguna pakari wawakuna ña tiapan nito kuna ta charingichi ña kai jakta ta taita Dios agjas kakaska kan kikinguna pa wawakuna ta rixis pakachu chaymanda ñuka ninanda agradecini kushihuni chaymi ñuka ka nipani nipashunchi Kichwa kunaka imashata kanchi. Kichwa kunaka nashua, kichwa kunaka najuja y kichwa kunaka manakilla. Entonces, kuna nisha. Los quichuas, ¿cómo somos? Ama shua, ama juja, ama quilla. Sinaka, pagi. Ñuka mi viñashkani, ñuka mamita papika shuklla churi, pita yanunga, pita taksanga, pita mikunata yanushpakunga, ñuka llata mamakuna machanga parripika, papa uta justishpa, caldo huima, api huima javispa, rurashpa, ñacharirkani 13 a 14 años, ya, sinapi mi
ñuka kay warmikutaqa muyuspa purini. Muyuspa puripi na hapichirkachu. Na hapichpaqapi shina purini. Pero chaypaqipaka ñuka mamakunawan, ñuka suegrowanqa karkami comparikuna. Chay comparikashka kaymantaka shurasmi kullkita mañachun kacharka. Pasta sukriguta. Chayta mañanqapa rini paytaqa tuparishpa rikuniyari. Ukumanta chapachijun nachu. Chayka rikushpalla kutipikashpa rini mañashpa. Ya. Chayka chinaña rikushka kaymantaka munarkaniyari. Munarkaniyari. Chayrasa wambra kashpapas. Chayka chashpaqapika ñami charkani chunka chusku wata. Chunka chusku wata ta charishpaqapi ña chunka chusku wata y chawpi. Shinapi ña ñuka mamaka machashka kantashpa shamun. Kunanqa Antonio ña warmita charinimi. Kunanqa ucha trabajanata yarinki. Nishpani ñukaqa papata llushishka tiajo niyari. Hasta makhakurhinin. Warmita ña tarishka yashpa yari. Pues hijos ayudaspayma igual pukllan apayari. Chayka chashna kashpami ñuka vidapika ña paktamunchi yari ña chunka chusku wata pusakilla. Chay pusakillapi ña kunanqa ña pushashpa rin kasashinami paytaqa ña arinichirkanchimi hakulla nishpa pushashpa rinpimi ñuka warmikutaqa ña chay ukumachuran. Ña ukumachuraspa kaypika como na rimashka karkanchik. Imanitapa na nitukushka chimpa pura rikushka tiyanchi ari ukupi bichashka. Tayta mamaqa ña negocias. Ña tayta mamakunaqa kanchapika ña upianahun yari. Aprendí a trabajar desde los 8 años, porque en la familia de mi papá tenía un taller de tejidos. Entonces, a lo que uno va creciendo, la familia pues ya va viendo que más o menos puede hacer algo, entonces lo contratan para que lo ayudara. Primero aprendí a bordar, después aprendí a tejer el orillo de las camisas y bueno, en ese entonces ya fui aprendiendo tuve más facilidad para aprender a coser y me pusieron a la máquina. Aprendí a coser en la máquina Singer, que era anteriormente. Y después me pusieron a la fileteadora, que ya aprendí en la máquina de coser, se me facilitaba para la fileteadora. Aprendí en la fileteadora y trabajé mucho tiempo con ellos. Y pues de eso yo me casé y me ha servido para trabajar aquí. Yo acá en China, bueno, no importa tiempo con la que yo cancho, que ya andago, allá no puedes cancho. Ya andago, ya no es para acá, China, ojalá tú punawa, China, Sara ponga punawa, ya no puedes cancho, que caño camamita carne cariño. Naya ojalá te matares porque chay wagra uniga ka kuchu pega me chay kunata ka apa mujani cariño camamita. Chica chay kunata apa cariani, apa expresiona chay kunawa ya no cariani. Pero ya continuo kataita menina mille cariani. Kataita mille chica chica wagra wana kunata kima pata pamungi ojalá tu kunata me apa munani pega. Chay wan gusto Mariano en español camamita cari chica ya no es machina. Chay kunawa mayana es para. Oye papanya en China busqui kuna marishpa busqui kunapi. Chay pachata mandas pa machina. Chay yamda carianchi. Chica ya shuvia hikana China. Chay milla pichuras pe pachapi mandas que pichuran aparezca culebra chay pitia busqui. Chay kasakis pa volani rinchi iskandi yukanyanyan. Iskandis, viña iskandi yo kunangama payana upani. Canchi masha taita Dios tamaña espacati que taita Dios que bendiciamón, pero fitachari taita Dios tamaña espa de corazón maña pica taita Dios que ayudamos tu cuita, pobritapas, suache tapas,
chaykarinpis negro tapas, chaykarinpis negro tapas, blanco tapas, gringo tapas. Poco caimata casca, ñukanchik cuerpo, sangre. Y mataquillo, ñukanchik sol, quillo, indio, ñukanchik yaku tiyan, awamanta kachamun yakuguta, chay puyu mamita nispa palanchik. Ñukanchik tanto abuelo, ñuka abuela yachachirka, wakinpi tamyapipis, misericordiata mañaspa hasta kayche, chayka tamyanllami nispa ninkari, ñukanchik chilago papi, picha watawima karishkanga. Chachapi kananta, tayta Diosta mañakarkanchik las 2 de la mañana, 3 de la mañana. Ñuka parlo kay, ñuka mama viñachishkamanta más que shina kay tiempo kama shina purikun. Uchila kaymanta ka shu kayta viñachishpa kayta kakamba viñachinki, ñukatapash ayudanki nishpa shu uchila wawa kuchikuta karashpa ñukataka yachachiwashka ama kambash kullkitaka munashpa purikunki, ama shuwaytaka yachajunki kamba trabajashpa. Gracias a Dios, pero ñuka mamita ñuka tayta shina trabajita yachachiwashka kullki illaka ama kawsanki nishpa gulpi wawakunamanllata shina kushpa kawpi, pero lamentablemente na gulpika chaymantallata na hapirinchu kashka. Los adultos mayores de la comunidad quichua agradecemos a la Secretaría de Cultura Municipal y a los proyectos independientes. Yupaychani, Kayakama.